Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Nampia ingnar inut kuenda bhumi aphan apran armutekangde. Lasonsi Golakhat District Murphuluni Forest Office ke parlo Nongwan Murphuluni along patumi porphai hinira atitim apormalom Nampia ingnar inut karlitang kuenda bhumi aphan apran armutekangde. Lapen birta kirepdun long atenki inut karlitang kuenda bhumipu amunit lake arnivangta hajera chongdat chot amunit lapen patumi lethotsita hajera chongdat dampen porphai hinira atiti malop hem kachibang unahut murphuluni ariza falong mate ejon nampia ingnar chitong lokamat karlitang kuenda bhumi aphan apran armutekangde tangte non rong arwala tumpen klardak alam thili arjupon sinang Nilip Chukealapen nang kiloberta R1 Teron report Karbi Anglong News Channel. Kepipon দিব লাগিব আমাৰ kepipon দিব লাগিব চৰকাৰ পৰা দিব লাগিব আমাৰ তাৰছে আৰু এতিয়া তেখেতে কি কৰে আৰু সহায়টো বিচাৰিছে আমাৰ সহায় কৰিব আমি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ নিজৰ প্ৰাণৰ খাদ্যৰ কাৰণেহে আমাৰ দেউতা কাম কৰিবলৈ গৈছে হেতুটো হাবিলে জংগললৈ যোৱা নাই আৰু ৰাস্তাটো বেলেগ না হেতু ৰাস্তাতে আহিব লাগিব আমাৰ গাঁৱলৈ তেখেতলে পাহাৰা নিদিয়া আৰু ইমান ষ্টুডেন্ট আহা যোৱা কৰি থাকে তো ডাঙৰ স্কুল আছে আমাৰ হেতু স্কুলত তো কোনো দিন কলে মানে তো আহিব অলপ দেৰি আৰু গুছি যাব যে ডেইলি দিব 10 দিন মান 5 দিন মান অহা যোৱা কৰে নাই না একদিন দুদিন কৰিব তাৰছত নাই আৰু নিপিকি হাতি নাই বুলি নাই কিন্তু বাগে ওলাব তেতিয়া তোমাৰ ষ্টুডেন্টটা মৰি যাব তেতিয়া কি হ'ব নামটো কৈ দিব মোৰ নামটো সঞ্জয় ভূমিশ দেউতাৰ নাম কুইন্দা ভূমিশ আমাৰ ঢুকালে তেওঁ এটা স্পনলে নিয়া হৈছে আৰু গোলাঘাট জিলাৰ 1 নং মুফলানি গাঁৱত যেটো বন্য হস্তীৰ দুৰ্ঘটনা হ'ল অতিকৈ দুখ লাগিছে আমাৰ গাঁৱৰে এজন দৈনিক দিন হাজিৰা কৰি চলি থকা ব্যক্তি কুইন্দা ভূমিশ তেখেতে দিন হাজিৰা কৰি ঘূৰি ফুৰে ইফালে সিফালে এই কামৰ পৰা নিজৰ ঘৰলৈ উভতি আহোঁতে আজি আমাৰ গোলাঘাট আৰু আমাৰ বগিজান যি সংযোগী পিডব্লিউ পথ আছিল আমাৰ বিজুলী বনাঞ্চলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে পথটি এই পথতে আজি বন্য হস্তীৰ মুখামুখি হৈ তেখেতে আজি মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে আমি অতিকে দুখ পাইছোঁ আমি তাতোতকৈ বেছি দুখ পাইছোঁ তেখেতে যেতিয়া হাতীৰ সন্মুখীন হৈছিল আমাৰ নিচেই কাষতে থকা মুফলানি খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয় আছে এই কাৰ্যালয়ৰ লগত যেতিয়া আমাৰ যোগাযোগ কৰা হৈছিল প্ৰায় আমি গম পোৱা মতে দিনৰ প্ৰায় 2:30 মান বজাতে এই ঘটনাটো ঘটিছে 3 মান বজাত তেখেতলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে কিন্তু আমি আহি গম পাইছোঁ যে তেখেতলোকে আহি প্ৰায় 7 মান বজাতহে ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেতিয়ালৈকে আমি জানিব পৰা মতে এই ব্যক্তিজনৰ যি কুইন্দা ভূমিশ তেখেতৰ মৃত্যুবৰণ কৰিছে বুলি আমি প্ৰায় অনুমান কৰিছোঁ ইতিমধ্যে তেখেতক আমাৰ গোলাঘাট কুশল কোঁৱৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আমি আমাৰ ওচৰতে থকা বন বিভাগক আমি হকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আগন্তুক দিনত যাতে তেনেকুৱা ঘটনা নঘটক আমি তেখেতলোকৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন বন্য হস্তীৰ যি সমস্যা হয় এই সংক্ৰান্তত যোগাযোগ কৰিলে তেখেতলোকে আওকাণ কৰি চলা অভিযোগ প্ৰায় উত্থাপিত হৈ অহা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আমি তেখেতলোকক দেখা পাওঁ তেখেতলোকে নিজৰ কাৰ্যালয়তে বহি দিনবোৰ অতিবাহিত কৰি আহিছে তেখেতলোকে যে এটা মহান আজি আমাৰ গছ গছনি নহ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ সেই গছ গছনি ৰক্ষা যে তেখেতলোকে এটা দায়িত্ব পালন কৰিছে সেই দায়িত্বৰ প্ৰতি যেন তেওঁলোকে আওকাণ কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ অনতিপলমে আমাৰ মুফলানি খণ্ড বন বিষয়া যিসকল বিষয়ববী আছে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা নিলম্বন কৰিব লাগে কাৰণ এইকেইজন বিষয়া থাকিলে আমাৰ এই বন কোনোদিন আমাৰ ৰক্ষা নহ'ব আমি কিছুদিনৰ পৰা পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ এইকেইজনে বন ৰক্ষা কৰক চাই তেখেতলোকে ধ্বংস কৰাহে পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে যদি কাৰ্যালয়তে বহি থাকে আহিবলগীয়া দিনত ইয়াতকৈ আৰু
ভয়ানক দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ধন্যবাদ APHLC Central Committee Women Wing Secretary Arpu Lakhain ko ratrok constituency che tong pet pen ni phai troxiar ni akimia bang phing wai pon tanglo APHLC Central Committee asai hemalong karbiang longwang kangpi constituency ko ratrok ni marli do am che tong pet pen kedamtang APHLC Central Committee Women Wing Secretary Rita Kramsapi chi udun bupen adular sangpi ka kurong pipia phansi puthot akimi ingwai ponlo bang solama puthak pherang kya mai pen solang do rada phan pache thang ponlo mati pachini ponlo News report Karbiang Long News Channel APHLC Women Wing Hinpen Akangsi News Aperang Ketumhan Lada Anang Kumri Pot Rupikan Lo Apen Kurwang Kipajir Lo Ini Nilitum la Transmit Mane Kedokela Lo Nilitum Sangpi Rita Kramsapi Lapang sosong nong ke klaim hut kedo ahut alang li aku puthot nilitum pini latak sangpi kakurong pipi phansi bangsor puke pini pen pek kontang lo lapen alang li Japon pa meka po pusi alang li tham hinjit kilo lapen ke alang li serabang ti asini litum pini latak chetong ke 26 ta constituency sini litum chetong lo sitame 26 ta constituency chetong sitame konani ham na amri konani chinthong biasa so ke lubing bang matidi dam erlo la sini tum dak doan sitame ini ako nang tum na media teng na pachini dinlo ini penke nilitum la hello nilitum bimen tum han kijap onje bang lo tapen alang li niwet kalilo nilitum sitame doan abi an sitame nilitum dak cera prapek pen sini nilitum kam tempo lalo kasi alang li ahut ke nilitum nonoson dam pun bang pun pen size tame klem long le un anpen ke klem ji sitame nona bang ke nilitum ke klem je an bang ke dam pun bang pun ko kasi un anpen ke nilitum bimena hen pen sitame nilitum asar jai ka thasar nang ke japon asongong ke nilitum azar dun kip pen nilitum tempo lang ya sam tapi ada kulo di sana aku kepipon nilitum amsi ke kepipon ni kike alang li phan hala alang li phan kepek chethe ke laling alang li phan chethe lo hesita me alang li na ke klem pon na japon bang ke alang li bang chok chedelo kasi non e phong abang ke alang li pen aka prek non ke jong pon thu bang ke alang li phan ke ning chithe tip pen sin li tum jong pon la pen che don sar lo mane inuk si jong bong palilo 26 ta constituency ta alang li phan che don pa me ka pen si pini la bang so ar alang li phan prek pon tang lo lalo Prangse kiro pito pranglo media klem bang puan paspane nalihin pen Karbiang Long arada tuma phan ithan ji la pen ke kachuni rikang tung ram pe la pesomelo aprangse ke nilia kiro si pikang tung ilitum ke damtang women wing salong secretary in charge itma ke happy rita pram sapi phan selang phan e point lo setame ilitum rada tum alang li phana ning ka chi thia peng pen alang li bang ke to wareng dengan utikang bu pasongo setame nitum APHLC phan ikroya rada tumke nitumke akhi chiro re rada tuman ke akhi chiro re kedi ladang son ning ke the pena posi piniani banke 26 constituency dum nitum bimena tum an nitum chingrum pensi alang nitum akar I la pen ke alang tum aning nang ka chi the pena pon ni phan arpu banke nang jong lo lasi nilihin pen kachuni rikang tung ba nilike claim kang tung niliakar I alam thikela person lo pini Karbiang Long is la pen west di mahasaw long setame nilitum thek an un anaja kong pen pini Karbiang Long radera phan itu phan ki Japon itu maman ki do sarjai kathar akachi songalong bangke nilitum women wing sahin pen setame nilitum arjap thikji la penilitum un an penilitum kachi songalong nilitum claim dunji la penitum chi song dunji kachi nilitum kachi thik do la pen la hanlo nilitum ma ke mangke BJP presenting dengan FPC Congress presenting dengan one anting sedang berjumpa dalam long kali
non nilitum langam lo pulutan te BJP women wings kunon ba Congress of women wings kunon nilitum thekam long le ma nalitum men thek long ma pu nani amahila pudo ta hai sta melang litum through media long posta ne thek le las nilitum man ke ahok pet rat de raphan akachisong phan hedio la so phan nilitum ke karjap thika posti nilitum alang tumang dengan nilitum pale damjip nilitum alang tumang leka challenge tum jika nilitum ke nilitum akimang nilitum akar I bangke nilitum ke rongarat ba pini karbia ke tum inglong ke tum akan tang thor je phansi nilitum ke un an pen nilitum bor inji West Chantier Hills District Meghalaya Kili Kapedo Ponchialong Barato Constituency Pen Kachepate Dun ay borlang sadap aparman Karbi Anglong Arlo anta vote keregamay ng Kapedo. Lakha Sirkep Amring Constituency ke Parlo Jerkendeng Ahitia Dunghet Modan Molan Mojem Laben Sapian Larong Pli Aparman Sapian Arong Patu Aklamalong Barato MDC a candidate ay borlang sadap vote keregamay ng Kapedo. Labangso vote kerek amayalong Karbi Anglong Arlo Kedowek Khasipanar Atum Bhawan Langstong Philip Talang Lapen Pinang Arong Arwadatum Chirabdun Karbi Anglong Autonomous Council Arlo Meghalaya pen vote kerek amay nang Kapedo Longbom ki isi manghumi mealamlo Lasi labangso phuta Karbi Anglong Autonomous Council pen kopiakang saisi kedeng ponchi mapu Karbi Anglong Arwadatum chonghong diglo Mokoilum pen ng Kiloberta, Kohelet Milik Report, Karbi Anglong News Channel. Yagabera kunye meling. Unne gasmi go miat ko bha. Hapi dikon yung gatnong mojam. Bat kamjaw wa gasopiang wa gamolan daman pipun. Yo icham lang icham bi hagani gamadan kamadi. Dewe keberam si ya gani gemerang kawayu ichong womiat wabha ha go perkat ya gani ge election MDC Chaitai Chajwai District Council play yorang ba chnong yong phi udamam le kai ucherman uplai gani meeting play karpang ya pigi nong chong cendrang wakantai kendro kendai giman be giman pa huble yo candidate wemburam wadaman le kangwi unong mitmat uyong I wadadat sakri samsnam wadadat sadien Jirikindeng Forest Bid Office ke Parlo ke ongdung adim thingpi ke rot hangjo hanghai Kheroni Southern Range ke Parlo Jirikindeng Hawar Arni Wangpen Rap Thengpi ke Rod Hangjo Hanghai Anerlu Pupe Ajo Pupe Kaikia Mata Thengpi ke Rod Ington Tipina Sonsi Thekdam Long Sonsi ni Phai Trogarni Sitame Anarlu Kring Si Jirikindeng Adung Het Inghin Lang Sorong Arlo Mata Forest Apan Lang Plot Pen Thengpi ke Rod Hangjo Pinpur Dami ke Damtangarni ke ase Jirikindeng Branch Lapen ke ase Hamren Regional Committee Atum Chelangsi Thengpi ke Rod Kapangton Ponjia Phan Jirikindeng Bid Officer Bidya Singh Rong Hangari Deng Pinpura Lo Pajir Damlo Bon Setami Pini Arni Anta Sai ke Deng Pon Ang Thek Pon Long Lelang Lasisi Manghumi Me Alam Thea Bangke La Puhenlo Jirikindeng Hawar Arlo Kai Kita Thengpi ke Rot Hangjo Hanghai Bon Setami Jirikindeng Bid Officer Bidya Singh Rong Hang Alang Liri Deng Pen Thengpi Kar Thang Ponagari Non Puanta Ihumta Nebdun Long Lelang Bonta Hamren Protection Group Atumsi Kedam tangar ni anta nepon bom tangte protection atum ansi thengpi kang huwa tumapha nep nangchot jima mate Jirikindeng Bid Officer long ki duho batum anta tangka tong chiende titima pota mathadam mimi Mokoilum pen Kohelet Milik Report Karbi Anglong News Channel nan tawara long ma thengpi ro da ko malana ke ro da mang se ro ma chamang ina bor ko yu nong dong nang khan ko malaro da la nan he jo nang litum sirot ma tin la sa ko ma farman la ro pie sala chuma ko farman nang a men san la la ene
Tengen betul. Lehlah. Nalo la bangsa thing pipon ni ke? Totbok. Nalo la bangsa thing pipon ni ke? Pipon ni pulang mangko. Mangko. Ke Jordan mana litan? Yorle. Jordan. Ante kang hulo mala tung ke? Kang hule mana lah. Malik tu si pilo. Malik tu. Anang li ke narang sar la. Tibin sor ni. Nang li ke pilo ante dak ke? Mana lah kan tak. Ke lah. Ante nang litum la bangso cuma tu mayor lo mat hing pikirot nang litum arong bentang la bangso hing pikir ma Kali don't say de Lakhain ko rapon Nilip MEC Constituency CEM Interaction Program kapidupon. Lakhain ko rapon Nilip MEC Constituency ke parlo Chukihola Veterinary Dispensary at hengno patyok lamalong Mesen Pen Public Interaction Program kapidupon. Ada por paikri si pen CEM la pen team karbianglong kija tumaphan kangthum karnia sai dengpon. Labang Swalong Karbianglong Autonomous Council Secretary CEM Tarupen Mayalam CEM Interaction Program alam the klardak pen than pachini pon pen radaphan lam the jaipon. Aduntu local MEC Pubitro rong pi pen Nilibalong Development hehuya sontin Karbianglong Autonomous Council pen kipi ke pajir pon phuthak CEM Dr. Tuliram rong hangaphan kachuro lam the pi pajir pon. Lapen Karbianglong ako anu setami ilitum sintu rapenanzi ukamat hapen ajo public materatum akiman ipatun piji pansi kini ahomos titina long setami labang su interaction program do konbombo ini ilitum Nilip hawar long setami alang li kijapon alang li CEM mandepen Nilip hawar setami prepche akachilar itum tegulang do donatum ilitum halasobut BBDC tower labang so tower kabipen ajak ilitum kitang transportation apartum sumpi khangjan kiso de rahut ilitum hospital ki ponanji dipuan golahadan tower hino piga joine ilitum ko anu ne tum kisung ne pono ipuna te koran monseta ilitum chuhanai CEM sir ilitum hanang mathasi 2019 ningkan labang so tower nang selam pilo multiplicate as sosial tangkapen labang so tower kilometer tongkep sinulizan pen dak sanglangkat abrisan labang so tower nang klan pilo dotum tapen ilitum Nilip hawar long highway protang de labang so tower hulu BBDC tower hulu anpada CPDM ke tower setame sanglangkat bridge pen kedam tang ningkan kilometer phok patangnya lo ini setame puthot kilometer proksian non helan optais dunia pralang lidak Nilip balang humrisi foundation stone lelo tapi labang sarkam setame sengson lelo development lelo contractor tun kampian bomlo lason datak Nilip hawar long kacing tu rasa itum isi penisium ilitum tekulong lo dono lake alang li kamatha mesen lapen ilitum khang akhir jumelan gipi Nilip hawar setame kacing turunan kaprek ahomosi ason kaprek ahawar ason Nilip hawar setame kaprangan kualang di kamatha mesen ben ajok silitum laan kacing turasa itum tegulong Aduntu MLA Dorsing rong hangpen lam the ke jaipon ke Nilibalong ke APHLC jai kathar ke japon APHLC ke manghudu nangni alang li ke jaka sahut ka chesong ta pang bodet lapenon APHLC ta thangna thek the plang plisi James Hanse Agustin Kramsa tum registration tam det lopusi rat phan than pachini pon oi Agustin Kramsa James Hanse tum nang tuma jai kathar tum klang tu wabat alang li tum da APHLC mati James sudah amat James satumsi kabori bensi ini registration claim der bangke James hansen kompeti ala dengan torape cing hon nang mati texer lo kumari bu oh na dum claim der ketek ke prawara tu James hansen kompeti to parti gali bu ko lahan ma jaga thang ke ketek lasi alang dige ini MOU ke cesain nomor teknik, MOF ke cesain nomor teknik, MOF tu ke cesain nomor teknik. Darmani, aku cek gelang ini.
MOU ka chesan khati department ke banda jakom ka chilu ko council ke potalo dong lelu adun thu CEM interaction program phuthak rat pen lamthen ponsi labang swalong nilibalong ka pa phidun nai naya dimalong inut pen rada lamthe chipaklang dun rinti si CEM atheng no lam chipaklang dun rinti ini pen karbidun bakal tuning bidun lo karbidun long department lo setelah department kesomoga okai lagi jadi itu agriculture industry masih itu tidak perlu ikan lo karbidun kaya bagi normal ini pakai 80% kecil pakai itu normal boleh tu keren dia kan inti cutang reng lo tapi APHLC kilo oh tak bina yang tak serikal cara hinte inti cutang reng training ada plan tapi bangkai industri ini dari small scale industri industri itu tapi orang sudah kuno pakeron suatu tapi daerah tapi orang small scale global itu atau konstruksi di luar saya itu di sini tapi ke ala next week pilih lah sih di sini tapi apa agriculture sericulture tapi industri putar atau terapi sini situ labang swalong pen karbiang long autonomous council long pen man peng ki thenai CEM Dr. Tuliram Ronghang pen rat amai pi ka paman pon along kaning je pon ki karbiang long autonomous council pen la son si prekja masong pen memorandum nang ki pi kapajira long pen isi pen kapachun pon je phan karbiang long autonomous council pen siding pon pu pasi nile barata phanam thejai tekang labang so CEM interaction program mission me at pen pachun pon Koilamati pen Mosasteron Milik report Karbianglong News Channel. Acing kiga jethan mate CEM pen lama cepacoy. Alang tum aningal lolam rat pen ke long je phan alang tum ki duki sung pen cenglok. Kupi pia sayang deng ma alang tum pin puro nang lahaya puta kapicun je phan sinil tum Karbianglong autonomous council CEM ceklok EM ke doan MEC ke doan la pen ke secretary la pen officers ke doan dadak bang pen si rara tum la na chuning ria teng pen kapicun ji phan sini tum bogi pon po la sopa si lam ka chepechoy amai si bipon la pen Karbianglong autonomous council pen sila ki thik po la ke political party amai kali la bangke lam ka chepechoy la pen ka chiki je than pen koson si sayang deng gitu an kisung gitu ka kisunga sayang deng an ka picun ponjima la sopu thak si rat pen ka chepechoy Sara jo sanat ni libalong ke hang asong itu piklo sitala degree college bang non mara velang langsung putak degree college bang ke men ke yune sita men itu state government ben jiki than tame la bang ke bopi jo kan iklo la men ke the da college bang ke dor bagui da to la pen ke teo pani ta to la si ako bukajan ta to ase along tin MEC consensus ke pipi all assam tame MLA LA consensus tin ke da college sabe la si mo jingki ben mo chundet pulong de kami yang chot lo ke klem pon je phan kai ta ni tum ke tim Karbianglong ke ni tapi ka pichun je phan dan ning hang sta state government ben ke koi tu nang la lalu pulong te tum awar sai te pon je phan boli pon Sir Koilamati ben nal phang sirop la kile yang towar la pen delong towar pe ne la hai puthak ta pin pura lo dolo la pen ni tum piun an ke klem pon je phan boli pon ne Karbianglong ke na tum ta ano area thep gua ke itum pen ke han ke thom lang ni iltum ke the sikkim ben iltum phani lang ke the la ben tripura ben iltum the cha la si lahai ben bangbang lo pulong del tum bang ke state kalilan la si iltum bang ke dak tangka poisa ka dure jo ni ben si sita unan ke claim pon bom lo ben bori pon bom lo la si ni tum kapre ke scheme central government state government ben chenglok Karbianglong autonomous council ben atir pon si la ha sang ding ke claim pon je bon bori pon Sir you see la Nilip press club tum la mupen memorandum la memorandum porque mohat na tum dono la ni tum ki claim pon je ban bori pon thane sa nilibalong pipi nang li pen mane tiki ka kamu gedeng on posal dak nilibalong sai pilo la so pin puro nang pia teng pe apang la men li lam chak pilo dak mama theso dak theso meu theso claim nang yi pulo dak no kele men si alias nang pia teng pe bang surinar ke ba family tum phan theso a claim ke joy pen people Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me